Women's College so ani future ang namu cuma ke MLA jera share mo shi namu cuma kaya ang ani future ang namu cuma teacher te headmistress. Okay, first introduction. Nini mong sasidi. Nung ganap bersam na. Baru introduction itu, kamu kalau nama juara ni. Ada introduction, betul no? Ladies first. Oh, ladies first. Oh, don't point of view, boleh nama. Okay, ladies first. Ani kami gibi stronggon, pori dongo, Women's College so first semester pori dongo. Ani ML orchestar bingke police namu tu. Next. Ani taratai ani baisongno ang strong goals ni ani mongsu gorna debroma ang BBM sekolah supori tongo ang bahasa education department nai pori tongo ani future ang teacher namu sungguh kambayasi. Ayo mungkin sayang dia, kayak paran mungkin rampuna par, anukuti dristik, mungkin BBM sekolah support itu, education department nam, mungkin ini live di sana nam semua. Contohnya nanti berkaham, ani mau ada development, di University of Pori Tongo, BA English honors, ani MLA bukan ke. Profesor namu semua, ani barang ke kuai ras nogor hambai. Di program jotono oral payment jangnai narwai atuk thonggok Sir David Morasing te sini convener Sir Uttom Tripura rokno te ani senior dara song bai song kete ani dol rokno ani bumong kangke Osin Tripura an kamini bumong kangke Nabasandra Paras Silasorio hingga angtabuk Tripura Government Law College of first semester pori tongo hingga ani enen live je ang nam sungman hingga IAS officer nam sungo. Jotonan dibur kaham. Ani mungkin Victor Rupini, ang Shillong Sindong College of Graduation kaya, gaya awal ni pore USTM University of Science and Technology Meghalaya, arong MA kaya, MA pai tahu ang Gigfa University wo first semester LLB pursue kaya tong tahu. Thank you. So they know in like a very interesting play. Dalanya hambar jotono volunteer na sana borni award na. Nala ID thale de. Wakil man ka, policeman ka, master man ka, professor man ka, singer kaya ko. Next, kaya ba dito to no? Sini freshers no? Jotono model kita kaya. Rahul Rahul sure singer masuk fungsinya sih.
Jodoh no di perkaham orang Paimanjak Paine rong no. Ani bumong muskan de Burma. Ikfa University of Master in Life in Science for the Togo. Te ani aim in life ke ang khabaksa professor bani. Next gana phai salita. Jotoh no di perkaham ani mungka Manosi de Burma ang borkathal dugrai parani ang MBBO BSc nai pori tongo ang aim in life ka ang PhD khani hani wan chutom. Jotoh di perkaham ani mung Pirsa de Burma ani parang ke borkathal chunai ang currently pursue khai tongo BA LLB IKFA University ko. And my aim in life is ang go yang namu sungguh. Tei kaisa YouTuber bang namu sungguh. Jotoh no di perkaham tei oro Paimanjak Paine jotoh sigla sigli tei sal songno ani khani hamjama tei siba yafaro. Ani mungke Payal de Burma ani kamini mungke Kohirampara ang MBB College pori tongo BSc khayo. Tei ang tinanggong namu songo teachers tei ang rejamu musamungno ba hamjago tei ang teacher khaititino ang rejamu musamungno ba rejamnai tei musanai asungno hambai. Singer Roman Kasi. Next. Di perkaham jotoh no ani bumong Moses de Burma ani kami mungka ambasa ke ang BBMC College pori tongo English honors nawai te ani mungka anjas government job makai nunggu. Jalan ke nah boy, jotoh pressure semua. Awal naik. Tapi mang deh no pressure semua tapi hal ini no. Normal introduction fight. no ke ani mungha suboto jebona ani kami ke botoman Kokborok ke currently ang pursue khai tongo BLLB IKFA University Prawa ani aim of life ke ang judge ni baga try khadan sung Wow. Ani kami borkathal ang Women's College first semester pori tongo ani aim in life kai LLB khanya musungo. Next, Sadi. Next, Mung Sadi. I mean live of Sadi. Ani mong Swali de Burma ani kami borkathal ang Women's College pori tongo first year. Tala Sidita. Sadi. I mean live ta maro ong namusu. Pilot drop dong nai. Do untuk bosangan next hari kita juara asal tahu deh. Langsung 2 minit bisa sari. Next, Sadi. Ani aim in life ke ang salam suya. No, dia balik hambai. Jotoh na introduction roman bagai. Nora yang saya tithare sini. Jotoh na khulungka ani mung Boktemoni Tripura ta ani kami mungka Gonda Tisa tapo ang presently IKFA University BBA first year khai tongo tai ani aim in life mungka to be famous. Thank you. Khulungka jotoh no te di perkaham yafaro ani mungka Swali de Burma ani kami khana gisara te ang tabuk BA English honors pori tongo IKFA University wa dan hobbies ng kamusan ani tai gan bersabna te blogging kailan hambai. Di perkaham jotoh no ani dara ani munai song tai ani saksa la jotong nai rong no
आं दाबो इकफा इउनिभार्सिटी त्रिपुराव BA इंग्लिश ऑनर्स नाय पढ़ी दंगो आं फ्यूचाराव नामो चुमा गांके डांस कोरियोग्राफर थैंक यू जतनो हमबाय नरनि एम इन लाइफ गतेक से जुदा जुदा ता हायबन नर एम इन लाइफ ना इंटरेस्टिंग बन नांजाखा बेलका हमबाय आसा बुजागारि जे लास्ट सानाय निनि मुंकिसा कामके सागारि आनी बुमुं जोसिम देबबर्मा इनके आनी पाकामिनी बुमुं कांके बरकाथाल हमबाय को volunteer ना सनत बरना अवार्ड मेंबर आयंग नि सिमी साथी दिन खुलुमका जतनो न आनी बुमुं देबिशा देबबर्मा आं बरकाथाल कामिनि आं वुमेन्स कलेज पढ़ी दंगो BA आनी मिला फिंकेके पुलिस ऑफिसर मन खुलुमका जतनो न आनी मुं खाय तुंबा देबबर्मा आनी कामिखा कमलपुर आं पढ़ी मानिके वुमेन्स कलेज आनी MLA फिंके टीचर खुलुमका जतनो न आनी मुं के अंजिता देबबर्मा आं BB कलेज नि साइकोलॉजी ऑनर्स नि आनी पारा के बरकाथाल पारा आनी हॉबी के सिंगिंग हमबाय जतनो न हमबाय आनी बुमुं के श्रावणी त्रिपुरा आं वुमेन्स कलेज रे पढ़ी दंगो आनी कामिं के साब्रुम एना आनी एम इन लाइफ के टीचर मन चुंगो Hello everyone, good afternoon. My name is Surya Tripura. Women College Supperstar BA on English honors. Ani parangke sabromni. Ani aim in life singer and dancer. Thank you. Galena हमबाय सिनि फ्रेशर फ्रॉम न टाइसिंग ना हेगे ताके सुं लेडीज फास्ट न खाइसिन आइदो इनके सगां सालाजि सिकले र नरनि सिनिमु आयंग्रोनि सिमन सासिदि जतनो दिपर गाहाम आनी साय अकरा एंड दारा सं बाय सं न आनी मुंखे जुनाय की त्रिपुरा आनी कामिखे गणेशरा दलाई त्रिपुरा आं परिमाखे वुमेन्स कलेज आनी फ्यूचर आं नामु तुमाखे MLA जेरा शियारमो शिनामु yang muncul jawab, asal nak lagi tahu ciri rasa siapa sih nama muncul jatuh nak hambai. Jatuh nak kelungka, ani mong dipti Deborma, ani kami simnawa, ang tabo IKFA University bo BA Psychology nawa pori tongo, te ani hobbies engka singing, te acting kainan hambai. Jatuh खुलुमका आनी बुलुमखा कावली देबरमा आं BA Psychology खालाय दङ IKFA University आव आं कावलिमखा हेजामारा आं काइसा खरकसा पुलिस नामसु दिफरका हमजा जाना आं पारांखा दलाय मनो आनी मंखा हेलिना त्रिपुरा आं IKFA University BA Psychology खालाय दङ ते आनी हॉबीज आं फ्यूचर PhD खालाय मुसु असंग हमबाय नदी पर कहम आनी मुंग हम बर्नाली देबरमा आनी पारंग हम बसा अंकोरियो वुमेन्स कॉलेज आनी हॉबीज का एयर होस्टेस जो नदी पर कहम आनी मुंग खा जेस्मिता देबरमा आनी पारा हिंके कैलाश शहर हिंके अंकोरी तोमानी MBBO BA हिस्ट्री ऑनर्स खाइतोंगो आनी मुसुमानी हिंके कॉलेज प्रोफेसर Good afternoon everyone. My name is Banisanga Debroma and I am from MBMP College from Accountancy Honors and my village is from Bisramganj and in my aim in life is to be a CA in the future. Thank you. Jatuh na hambai, naik tongay dakukte buhuk songa, ani mana by song dara song taya ani say usut kubang roma, lekin na hambai, kaya jatuh na di bawah kaham, kaya ani para hangke, cina cacia bari, taya angkori tongo Swami Vivekananda College,
political science honors na hoi engkai ang ani future ong namu chungo teacher te headmistress. Good afternoon, everyone. My name is Jack Jomatia, and I'm from IFA University. And I'm currently pursuing BBA. And my para is Agartala, and I want to open. Sorry, okay, I'm nervous. And I want to dream in future is I want to open my own vintage shop, clothes shop. Thank you. Boleh nak hambai sini fresher